Elizabeth Oyengo kachiel gi Elisha Kipsoi joloch ng'we Magnus Kinda mag Standard Chartered Marathon Mombasa Satellite Run mane obagi e dho wath ma Mamangina Waterfront. PMG no obagi motelo ne PM mag Standard Chartered Nairobi Marathon na biro bag tarik 26 dwe ni kaunti ma Nairobi. PM mano obagi Mombasa bende no onywando jopiem kilomita abich apar ka ne oywayo jong'wech maromo 700 kowuok e gwenge makadho wath nam chumbi. Ng'we mag Standard Chartered Nairobi Marathon higa mokalo nochoko omenda maromo milion 48 ka higa ni jobag piem makamagi geto yudo omenda maromo milion 75. Tamani yangu ni kuwa siku moja nitawakilisha nchi yetu ya Kenya kimataifa, kitaifa na kimataifa katika mbio za riadha. Kama bado naendelea kutransit from half nikiendelea mpaka full marathon. So kwa zoezi niko naye, najua sijafika mahali nafaa nifike, but I'll go back niangalie mahali nili make mistake. I wanted to run 10 but nikakosa space, so I did 21. From there I thought okay, I should do 21. So that's why nimekuwa specify for 21. This is my second 21. My target was to run below, I'm still running 140, but I'm hoping to run 130.